Andi anak pas kerola aku nabok lorbokan. Dia ketedung pas entar ngeco entar rampuk lah kon. No minum lah. Dia beda remak ya. Kalau dus kabe. Salah abe neng dina kenal Aceh benoreng. Kenal tokoh masyarakat. Mas nak botoh lah aku ada iya. Beda remak ya. Pola aja yang terakhir ketukon ruah. Ini pola apa satu bet. Kelenon. Siapa? Tamoy. Oh, Tamoy. Tojuk lu. Iya bah. Ya kebarang dulu. Andi perlu apa? Pula unjeng. Oh, jangan ke bah. Yang pasal bud deh ya. Nggak kita apal tahlil. Menjaga kok andi anu dena. Di perlu lain. Perlu apa, Cong? Biasa bayar apa? Yang kok jantung hal tuh anu bang. Kok dena dia berde parlon na bang. Andi anak laki. Kan kok Roma roa, etang teacher roa, kenal anu. Aceh. Ban boleh kau tahu di sore. Mas andi anak laki situng. Pas dus nodus. Nah aku napok lorbokan. Jangan napok lorbokan. Entar ngecok, entar rampok. Jadi kok entar dena ya. Terus nyarat akin tang nak foto dia. Sekiran pas rajin ibadah ke Gusti Allah. Melihat tobat lah dia. Oh, bisa. Tos lu. Hambe hong palai hong. Hambe hong palai hong. Hambe hong palai hong. Cuh. Ya, Jong, minum lagi kanan, Jong. Berapa kali deh bahasa are? Kan resep dari dokter apa? Korli ya, nong gulu bananan kaki dia. Mun anu ba? Mun masa aktif ba? Berapa are ba? Oh, iya nih, Ban nih. Iki ba. Tak langkong ba semua orang ba. Tikel boleh langsung ba. Tak langkong nih kak. Semua orang sih konek ba. Ampun, tas ampun. Iya jalan melacong. Lu kacong ki jagan. Pola mati roaing deh. Cong. Ayo, wak nang luar. Bertamu yo, tiban gila. Cek karo stay dong ngono. Berempel lah. Milanare.
Jangan pedung recek. Ya. Banyak rokok. Ini mau lepak deh. Cung, kakek rokok tamu iku rokok. Nah, lagi ketedung kita minum. Minum dulu. Ini tak kering sepatu nah. Ini panas kapi betul, Neng. Cereng kita duhur ki kalau sangat. Aku bolan tahu jeng sobu. Jadi jeng kini reki apa jeng sobu. Lah, siapa jeng panas kapi betul ya. Singa laudu siapa obat ke pengiran dia. Abah raja tusah. Areko ani ada dek remus jadi ya kalau sana. Jeng korea apa jangan sobu. Masa usul farda subha? Nyat kau lah apa jangan sobu bantu ha? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya Allah, apa aja terus ya Allah. Sebenarnya kunda kumico analingin ya Allah. Sepura gitu dan hamba ya Allah. Cek boleh kentani ya Allah. Kan ya cek melo dasaran ngoke ya Allah. Ya Allah, hamba makin atau peti ya Allah. Al-Fatihah. Aduh, jain na nga wala ato. Pasa saya ke bareng ko. Pak buron na ka TV.
Duh, tak tahu. Tepan kepikiran kok ya. Kepikiran apa dia? Ada kok tandi bareng ngantor setia. Ini ngucap dia kagak mat. Demai nang. Iya minta ngocak ada iya. Ikan teri keroman lagi buru. Atau obat ya gua. Cek, kok tak partai sekali meninang tidak tobat. Celain nang. Kala-kala nang lah badai kaping ni. Ini masuk akal yang kaki jip acuh. Pengrokok ya. Dekik mulatan di rokok, raba aku nelpon kakek mat. Imunda iya ima ayu pakai ntar boy. Malah burung saat obat naruh. Karo setero gelem mah. Pos napro. Gampang ya mat. Mun inang ro pos-pose janda pirang ke. Oh iya mah ayu pah mangkat. Mayu. Aduh woi nggak pacu. Tahu apa yang kelap kok. Apa sih bocah jira? Siapa yang nabirit apa? Benar ya? Ayo. Nang. Kaki boleh mah. Spora namun ngajeng ngantor kota akhiran deh. Mat, engkau atau buat ganjil ya? Iya njok tretan. Kok ada enak yang di parlo lain. Cuman nyaman ru. Perlu apa? Mikir aja penting. Jelas yakin baju. Dia nang. Mari nang kok ben mat boke, beda acara. Beda acara apa bala? Cu. Beda party. Benjanda pirang. Minta abele begele ke bala cu. Nang. Nang. Apa mayu mangkat? Deki bah kerota milo. Abadan te tretan. Saronggi sabak gelu. Are entar ke party pun entar ke tahlilan. Oh, iya. Detek lu dia. Jak mun saanya mainan ji. Mulai beri info janda pirang bas mencelat. Kela aberit, ya setia kalau pai boleh ka pangeran nah. Jak gagal tobat ongku mun setia ini. Andi bareng aku. Aduh. Janda lagi buru darem mah. Masuk. Muncan koi man. Masuk. Kembang ko agala tobat. Iya, masalah tobat jenang tenang nah. Abreng kok dak budi mayu, kok atau bedeki ya. Sini ke. Engki dong.